Koko le pe mua ke tuku mai ki whanga mare ko ni mo oko. Ke whai atua e ku toi ki lai bea ko ni. Ko hinga pe ko e ngai lau lea ko ni. O ku alo alo he ope mo mo angutu ko ni o whaloku. Ko whaloku foki. Kau te whamanakrat pe. Ko tahaya ka front line ko o tu. Pau ka ke ilo e au pe ko ha mea ko ke alawa e pita ke kawa whaluku he front line. I he ene ngai futo o ngā lea ko na akwhai kap pe kape whakalielia haolo hono taaki mai o ki mautolu. Mo pe he o totonu ke kawa he front line ai tu. Haka kai hanga palaku pe he kape whakalielia pe he. Pea ko toton foko e whatongia ia o whewhekau. Kene hanga ta ofi mai. Ka kai patuki tua. Anyway, ka ke tau ina tope koe hame e hoko ka whaluku. Pe te nau ke tupe a whaluku ke kawe ka front line. Ka ko au i hanga e siwa tu na aso ton ke hanga whewhekau o tuki tua. Ke ua toi kau. He koe pēk pon o tu, koe tohi tapu mo wholofola mo lotu. Koe ka mo ui nā ka kai lotu. Pea ko awi a ko ilo pea tohi lau pea tohi tapu pa ko whai pea e lotu. Kau ka ke wala kape tawale pe he holo he ope. Pea ko whakamea pango ia, i he whiohi, come into path mo kakai ko ni, ke whawai o ngari vare, mo hao laivi ngari vare atu. He ope, ko i ngā ko i nau nofo, ko i nau kai ke nau nofo noa. Pe hange pe ko tala atu, o ki kai hu mawhoi atau kata. Ta tau pe a whaluku, pe mo kakai ko nau nau whituku mea ka koe. Pe ko ilo kawe kau reiti he toko la. I he whituku mea te ko ngahi o ngonga mo ngahi. Loi ko na whakamantala mai e whaluku. Wai ko ngala he ko ilo i ko e whituku at pehe i kau reiti. Pea o ko whakamea pango ia. Ke sio mai e kau reiti. Kohomaki community is a minority. Pea kai ke toton ke asa tok mautono matolo tau mo wheke i ke i mo. Whetama te aki pehe i whau. Ko whakamea pango ia. Pe hange pe ko whaalawe ki mo he kulaiwi ki mo. Na e race awe na kake wala whio mo kau reiti. Na race pe awe i o mau api. Grew up at home. Pe na ha ko mau tupu ko ho mau api. He api ko na tupu ai. Ko hanga tonu pe ki whale lotu mo yako. Pe mo api. Na ha li ke never o kake whao noa ia ia. Pea ko hao rewa whio mo kau reiti and I've learned how we are. Mo hanga o mau keke. He kwa kau reiti ia na. Let's be honest. Naka ke nau tupu tau nau tolo o nofo i api. Naka ke nau lata nau to i api. Na nau o nau tolo hiki takai holo. O a wai peke he nau hau ki morini. Ka ko whakamea pango ia i he. Because I don't know what's the problem. I he ko hau kon ke mea ai tu. Ko turn around lewa me aia. O tuku e ko kau ake he tu mono teke mea ko tuton ke o whai hono teke. Ko nau hanga mai na tolo tā palasia. He kakai that I thought they are my friends. Kai ke tau whoki ke e tau uhinga kon e ulai wiko unga ko ulai wia tuka whalu.
ke taaki mai au, kai ke toi mai ako ha. Lau mai ke he ku ako. O ka pau o kai ke ako matai tohi. O wha mai o whakalongolongo ke ngāri poto. He koe ke mohanga mo tō iluha mea tawhika o ako mo e ako matai tohi. O si ako hok diploma, o si ako hok bachelor, I'm currently doing my masters. Pea tala mai whakaasma he lai viko lau e kuwako hek maa ngawe. I can't get a permanent job right now because of studying. I'm a full-time student. Peka ke raba alo ako o toi hao whai hangawe. I can either make a choice ke tukwa ako ka walo kumi hao ngawe. Pea nionga o ngawe kono ko alo loai. They already know my resume, my CV. But like ngawe like a usual laborer. Og now os ilope na tolu au in who I am mo he ko ate CV og asa me akotoa. And I only work part-time, mostly during the weekend. Ko hinga ko ikuako. Now, if I come to myself, I don't have to come and explain myself. Kako siyo ko hinga mo ta imagino. Oku ke ako ya ko ni oko fai, it's an academic study. Me ako ko na traits ay na ngai. Ta okay ke ngai malakaw mo hafuwa. It's different, very different. Beheke ke lava alo ako, be a full-time student, but to have a full-time worker. Nah, you can't do that. He ke mo, ko me ako talaga o kapau leva ke mo ako matai to. O fa mai fa long pe mapuni ho mo to si he ke mo ilo ha me. Le he me mo ilo ya me mo fai. Ko ke me ho ko lai long wa kon he tu, ko ho mo tu fa lu. Ho alu ho lo mo ngutu. O se hilo ha mala ho alo taaki. Ko ho ita he ke ai ha huinga matapu le. Tuku pe mo hinga matapule ke ai mo sila tau ngā hif. He mata lele ia pe akili lele pe fa fo ofa. Ko fu tam si fa fo ofa ha mala. Ke alu atu koe mo matai. Tapuanga mo fuli tu ai puaka. Ko hai fie si o man ka koe. I have no idea porque ha me na ala wai ko ke ka he ka front line. Pa ka pa ko pe he ko ha mo from o ka we front line he ke lava he ku ke lava ko longo ke I fia ka ta. Let me tell you this. Shut your mouth. He ko hosika mo fu palaku ko na ke fai. It's open wide in the social media. Ko te ke pe ke hanga ta haloti pe he ke hanga haloti. That's the person I am. Ko ta le ya he ke hanga haloti. Kia te awa ke fesi hata he ke fu palaku ko ya. I've already watched it and I never watched it all. I couldn't. How disgusting you are. Pea tala mai ho whanga friends ke tupu e gulea ka kohe ka tike longo. Who do you think you are? Pea ko America ke longo, I don't care. I have to come and say what I want to say. Pea ku ke loto ke kau he komiti, o whakatutu holo ai whakakomit ko na. Now you people are free. He ke mo mauto pihat ko ha komit. Pea ko ku sio ko na ake palu palema ko ni, na osoton ke solo pa pe he fai fekau. He ka pau na lea mai pe fai fekau, ki he kakai ko ni o ku no foko no whakatup mang holo I loto he tu when we were still there. Na e wholoa pe ene os.
pa kwa ke to ka nga pa e sio ma pita ke video ko ni pe au to ton pe ke ne mai no he was the one na to ton ke ne hanga solo ba palo palema ko ni but it seems like he doesn't want the problem to be solved lo to pe ke he te ka polo kalama ya ke specifically ke lea mai fe fikau ki hai mo hai that's his responsibility que si o que en fanga sipi mo palo palema o hoko and try to solve it ka que te fa mama hu pe kita mo pe he ka que te hanga lo you should know he ko me ya ko ni ko na ma to ka ki ai ko fu me fa to ko la pa ko palo palema ko pe he lo to mama he mai fa fikau pe ko nga la i fo o na tu ke me ko ya ke loto mama me fa fikau he ka ke fa yo no loto ki me ko ni na fa na to ton fo ke tu pe fa fikau ya polo kalama kon komita no sani ke fa le he komiti ona fa to ngia ona ko no te ke po ai ka venga tu ko o me ko na no sani ke fa le pe he komiti e mau tolu ko ni na mau komiti en ta koen ku wa i ku pe wa ki ya he ko no mo ni kwa ke te lo te fa fikau ya ke mau komiti and I'm proud to say I make on a committee. I'm proud of the committee of us. He time na mau ke committee ai. Ke fa mahino, we are not a little puppets. Kwa ka fangi tampu aki ma to ke pehe holo. He ko upolo kalama ko to ko na fa no sulani. Ko fa to tu he committee, organize he committee. Penaka ke toton ke to interfere mai fe ka u yai. Ko lai ko ne longo wa ko ni ko fe ka u foki. I he ene frahama ene loto mamahi he ka ke fai he komiti hono loto. Pe ko stand by pe he man komiti, I still stand by he me ko na fai he komiti, that was the right decision to do. Ko ka kai fo ko ne una na lot mamahi ma tolu. He ko hinga na na pe he na to ton ke ma frango ke fai fe ka. Na to ton ke tu pe nga we ko ni ke fai pe he komiti. Whatever we thought it was right to do, that was the thing that I need not fight. Osi ko ya to al hat ke lewa fangi huli ko ni. Ai faluku mo fangi kakai ko na wa to fitu me al ka faluku. Kaya ke ilo ko faluku ho ngali vale e na to ulu ko. Ko ha me ko ke ma kakai ko na live mai. Homo na fanki ingutu o kapag na fetuku me at mo fanki ingut masila. Pia ingut masila mo fetuku la holo kakake o malai mai. O malai mai ke ilo ilele at homo sika. Ka hanga o atu homo tu ha faka fo itu. Ko me ko i ho ha pe ko live o la e faluko live to ta mai te ke fua to ta pe ko hia. And please, people, I am fine. There's nothing wrong with me. But what can affect the way I lang my gona. Ona fe to me ka Saint Millie. Please, Saint Millie, stay out of this. He ke ilo po ha ringa ala ka au ka he ku. He ku live he talano ka falu. Stay out of this he ke lot ke ve ka ko. Pero nga me ko to ko na ke Pagkamatala my whole life is all rubbish. My ears are getting hurt. If I know how to repeat my loy, my bullshit. Because if I know my money, most people doesn't know me. People who knows me, my family, and people who are close to me, they know the truth. And I don't have to come and explain myself again and again and again if I'm foolish.
ko ek pesi na tok share ke pe fe fin ek live fe ka aki mo ma wapi. I'm not gonna repeat myself about our house. Hek mol hek taimi. Oko he whakamantala kak motol, I don't have to. Te me mo ke no fo fale si ipe, o ako mo mat. Ko inga ko mo loto kowi. Malolo tangata iki, ko no tau fitu fitu. O vai ai fitu noa. He tau whakatoi tapu. Malolo a malikona tangata iki, te kake au ya fitu noa. Mate pe te kake au fitu noa, te kake au ke whakatoi tapu. So ko ngai pushi kona lau ke dead. My dad is na mate pe tangata iki ko motua. Tau fitu. Pe te mo wa ke fitu pe kai. Ka kon pe ko talatu, ko mo no fo fale si ipe, wa ko mo fale si. Mo si hek live ko na tok share ke pe hek pe si it's public. Anyone can watch it. Ki he mo on ye me ako to Africa wa. Everything I said in the video. Pe ka ke te hawa se mili ke repeat. Ko fu tohi ko ni he ko au na ka ke tahi pa anga he ko mi ta ka lady. That's what funny. Ko au na secretary he ko mi ta ka lady. Pe na ka na ko sign ke tohi. Ka ko uhinga ko ulunga nga ko to tahanga lele ya hampo. When anyone come and ask for help, I give it. Pe a o mangfito i ak pe komiti ke ave me a firma wa to ta ko ya. Pe sai pe most of the lady he ma komiti they are okay. They already understood pe na now ilo pe me a hoko. Pa na ka e fi kwa fe ko for like he we put e anga. Ko ki ka kai ko na ka lady ko no ato fa ko ve ko na. Ta na ba he pa anga. Seriously, halage mahang me ang me komiti ko ni. Pero ko silini ko na komiti na no pe he ko he kau lady he ko me mi pa ko komiti ko kau lady ala ta. Na no to ko ni ki he na ngai me fa mi. And I still have the book with me. O to ko to ngai hak te ko te me te bolo pa ngai ha no. And I thought to myself, ke fa te ilo komiti. Cái tôi have rubbish mà về về nào ai lo ha mẹ cái ngà đi cô te mo pe na pe wa ko mo au pa tu ko mo le mai ke ko ako e ka ke mo wa ko matai to pa na ko le ma ka kai o wa matai to of course I will understand ko mẹ cái họ mo le mai mo to you have no idea what you are talking about. So o ta me be pa toileti o tata puni aki ho mo ngutu. Pe ako os ilo pe ka leti tonga wa ho na degrees. I know. Some of them are my families, my mom's families. Pe ako wa fa hingai ko fanga friends. Ka ko fangi ka leti ko na ma mai tai ako matai to hi. Mo wo po le hai me ko na mo wo. Fenga ki ai ma lo ya ko ma. Pe nga tai ho mo tala no. Tu ka to ya ai horia ke ala ke me matai to. La he tau rea. Pe ko fere ta mai. Ai ka kai mau ina o tu.
ka ko me ke mo ilo I ko os mama he me tu ko os mama he me tu ka ko ka venga ko na po ke tu mo te ke tu o ko po ki ai ke pule anga fra tu I ke tu ko tonga ki langi ko me ai iPhone wa ko ka me ai ha ta everyone have the freedom ke kau ke me ko ya Kama lo pe fai pita ngawi ko na push every day and night. Kako me e ko ya ko me ai fonua. Me ai tonga ko to pe. Pe au ka pa la ba yo ki po wono ko se ta fo o ke ya ba pota. I will be there. He ka ke ta o fia mata. Pe ana to ton fo ke ta no fo o live mo video ke opposite side. Na kai ke toton ke tau toyom na tola live yo fita aki fe hapo aki pehe. But because you people never keep your mouth shut, mo tuko e loto elo, e elo pe homo loto, kai ke ilo pe osla kaku. Mama va he me matol and we plan our own things. Ho mo rea mai ki atari kai. Ke mo rea mai ka atari a we lea e faluku. Hangete ke lava i atari. Ia ke puna mena. Tau o lunga halo I loto ho tau aho e katoa. Nga hala ta hata ke alato aia pare. Ko tari pena ato aio pare. Pia ke nofo ke lea mai ka welinga toni. Ko toni nga na abe ne konteina ki nuku. Welinga ton mau. Ka ke nofo ke lea mai ka toni a toni une frain hotanga. Pa kwe ke si lava mau komiti o ma laivi. Ko au pen o ko lava hao laivi atu. Pe aku ika ke pehat ko ha hata ya motol. I he kakai ko na faluko wato fituk me at kakoe. Mo lea pe he me ang mo ilo. Tu ko lau ya ki he guwako. He kwe ke mo ilo mo toha me ataki e ako. Pe tu ko lea ya ko mau api. He kwe ke mo ilo mo toha me aki ataki o mau api. Fia ila atake me ako na maapi ko video na tok share pe he pe si he fin. O ato details about our house. Mo ngai loi ko na. Kwa ke ilo pe ko ma me fe mention na ke ha po afisi. Me a he kwa to ko wa alo pa mali ke ha ko. Ko familia lele, familia le. Mahalo pa to ala te to ko wa ko na alo pa o. O fetuku me a kai. Oh, bullshit. Pea koe loi e na hao moa whenga ke whakatau o mawapi. You end up went back to Hawaii with nothing. The laws and the constitution rules. And I remind you, malolopek tangataiki ko motu hai kono ta fit. Na mate fin my stepmom, te kaya ya fitu noa. Anyway, all these bullshit stories, kona ko og mol whakalau mai, ko hakot ko tope me loto, elo wangahia. Mahina? Mo wo hawhai ngawe. Ai ngawe kona ai tu. You have our blessings. And you have our support. Ke mo whai ngawe kona pia whai ke lele pia whai ke whafo ofa. Ka koe mea kon koe I said I he video ko ni, it's true. Ke koe palopale mai ko ni mo longoa ko ni na totong ke
Whakalele pe he whaiwhekau from the beginning. Pe ang mau tā paanga ke whaiwhekau koe ha. Ke whakalongolongo ea ke whaiwhekau. Ko mau era ko naka ke puri ha mea. Everything that you do, sene paanga fiha ke whaiwhekau. Pe a koe mahalo koe mea ea koe ke sila vai whaiwhekau o rea mai kata. Whakaori. Pe a koe mea ea koe ni. It's just like a hange ko hawhai ba kau mafia. And ngai mu whakalongolongo holo mo. Ki whine mo tu ataha. He wahenga is. He kake waia tono hingoa. Koho hingoa. O hange ko hina. Hono hi wakawa ake he whaiwhekau. Pea moi kau front line pea moi. I he chat room ko na kau a admin. Pea hao lea whakakau. Nana iai ka haa ko ngā au moi kau front line. Pea ko whaiwhekau. Si ono hiwe wakawa ake ho hingoa. Moi fōle le pu ake hingoa whaiwhekau. Ta koe koe o mai ake he tū. Koe o mai a si ofi o mana ko he whaiwhekau. Whakaori. Moi whine mātu a koe ni ihi he tū. Fie ha moi fie aks. Ne mo I whi. Oho wale pe a kata ngā asi whahinga. Mostly ka hihifo. Oho wale pe whapek nau as. He mea koe fie ha. Moi mata maa lohi moi hai kapa moi. Kana ko haka kai kofi mai po. O staki mo toki tua. Kakai maa do whakataun mo toki lalo. Kana e tuku pe ia koe aho na fie fia. Kakake ha amanaki aku wami pe ia mangai fu loto fonu wange he uanga. Palaku. Ko e kulaiwi ko ni. Ko kulaiwi wha mui pe ni. Whika waki moi mea kotoa. He kake toi laiwi atu. Pea neonga hato ki hau hanga hi laiwi moha. This will be my last life. And I believe I've said everything that I wanted to say. Pea ko kore wha moimore ak pea ki he. Ki he whaiwhekau kai pe he whoki ki he. Ka front line. Because I know Lai whoke me ni mai ai. Ai ka front line kau ki. Whakakau lele he ko ngā. Ai ngā ue ko no whai he whaiwhekau moi ka front line toko la. I hono teke ka venga ko ni. Ka nā me hili mai. I ignore the message. He ko uhinga. I wanted to come and do this. To get it off my back. Ka whi maari. Pea ko kai ke uhinga lai wia ko ni. Oku mamahe ai tolu. Me he whakakau me ka rehinga ko oku teke he tu. We still there and we still supported. We just out. Ko ngā too much drama because some people can control themselves. Pea ko whanonga pea ko hina ko ai e nau ko mitu mea good. Move on. Hoka te ngā we. But as I said ko life ka osi e whika wakat mo mea kona. Pea neo ngai o ka pate mo tok lai wi mai. O whakalau mai ha ngai me. Ake he kona whakalau mai.
this will be my last slide. Pea ko blea pea ke kia ko fa luku o ika ke tuton ki to ha ko o ka e front line ai tu ngali vale tu mo nga we fai he tu ho o i ai ai pe ai ha me ha ulu pe ke tala ke al pe live ho pe o ku ke live ho pe si ka ku ke ka he ka o ku ke claim o ku ke ka he front line ai tu pe ko ke pe ko fa me apa o ia pe ha no ke ala he fe kau ke kau ale atu i he front line kon atu ko fa ka amang le atu ke o se video ko ni o na anto ma fa mai hungu tu o ma na ma mai ka tea that will be the final thing that I will do ko hanga load ho video I'll load it in every public pages ke ilo e ma mani ko ko gutala ko ni pa ke fa no ke ai ka ke to ama mai to ta ha te a ai ke ilo ka ke un pili fia ta ka ke hanga ilo pe ko ha me fe pe ko ta of me le ki nuk alofa ko mo nuk alofa fa to lo so ta nuk alofa ko nuk alofa nga via mo tolo ko ta to fia ko kukui fa e ta mai ko fu ko mo to me ha holani all the holani people they know Kamo ai ke mo tala ko ai ko ka pe mai he le ki no ko mo nuk alofa tonga ko toa pa ka mata na ya ka nuk alofa ko mata no nuk alofa ni oksio atu pe tala malo mo kwa gnu silani pe ko ha o follow foi aka mo me ke fo le talo pe tu mo fo le he na nga hi ao nếu mà lại mà lo ek mam ở cổ kỵ sĩ cả này ngá hiào ngá hiào về cụ cúi bè ngá hiào về family này nào ta ở hát kiào có màu ngá hiào năng màu hàng em mà si cài mano kiri elo for elo Bear, hey, guy bear. Try your best. Te mo ke fale si ipe. O au ke o ko mo mat. Mai ke ki in. He ko ha guntu. Ko me ma hai gun. Te mo ke fale si ipe o au ke o mo pa nga. Mo try your best. Tak tokanga kono family racist family. He go princess pe ai fe tu o go alwai. No fa no sala ni go princess pe. Ho ma ba pin. Go al ki tonga go princess pe. Pe hange ko pe ko lawa ki mo he ngai video. Kwa ke pu fa pu ri ka mi ko ko le ti ya. Mo wo fe nga ko ka lady o fe nga ke hange ha lady. Lady like. Look like a lady, behave like a lady and act like a lady. Ngay to nga ko na mo fai. I don't know what animal kingdom of the ke fratata mo to kia.
Pea mo no fo ena. E ko no fo ko ni kai puri ka me aya. And I'm still thinking, but they take a housing, my work and income. Some of you look at me. But I got to talk about a low king. Saka king mo hai. No. I'm a one man person. I don't need any help from anyone. The only people that I need in my life